हाइमना जे हगिमा ई से हाइमना जे कुलम असम स्टेट के टैक्सी ऑपरेटर में रमने मेघालय स्टेट जिगने गाड़ी रजिस्टर बम रमजे तो कन सो दले जे काजी दले जोराबाद के आइजे टीम सो बे जिगने चुनागे मेघालय बनाया असम स्टेट को बॉर्डर के जे कलेबी जे कबोक पिजला मुइले जे काजी दले जे आइजे असम स्टेट के टैक्सी ऑपरेटर में रमने मेघालय स्टेट को गाड़ी रमजे जे मेघालय स्टेट जिगने गाड़ी रजिस्टर बम रमजे तो कन सो बे परिम बाजे कराई बिटिंगे मेघालय स्टेट कुदु असम गने टूरिस्ट में रमतु जे ngotan ngom रमतु जे तेम सो बे बिजी गने ले जे काजी दले जे चपो चांगला दे के चुना के असम स्टेट के जे टैक्सी ऑपरेटर में रमने मेघालय स्टेट को गाड़ी जी गने जे मेघालय स्टेट जी गने गाड़ी रजिस्टर बम रमजे तो कन सो दले जे साले कराई बिटिंग मेघालय स्टेट के असम स्टेट के तट में रमतु जे ऑल कासी मेघालय टूरिस्ट एसोसिएशन में ब्लॉक ते जे पुनैना तेम सो बे बिजी गने जे पुनैना साजे असम स्टेट के टूरिस्ट में रमदु ngotan ngom ngada ta ge punai go career rang se hre bi bi gana te console ze kaji dele kan le stu chuna ge meghalaya state mena te sora bi bi gana assam state zorabad ka che bam gadu meghalaya state sigana gari register bam ramse te so salamui le ze kaji dele सिक्योरिटी फोर्स में कुंता कंग काई जमा दाई लुंग की एक्शन लुग है कि मिजोरम बनाया मेघालय स्टेट की 133 करोड़ सुने दो के भी ड्रग्स से निपट ले जे काज दे ले जे आई जे पुनी ने टिंगमुई के जे ड्यूटी ते जे तरोग बे जे लुई चिमंग मने रांगाई बलम के जे आई जे एक्शन जे लुगाई को ले जे काज दे ले जे चिरमक जे मिजोरम स्टेट बाय डिस्ट्रिक्ट का जे बम के जे आई जे निपन के लांग ले जे काज दे ले जे चिबे डिस्ट्रिक्ट जे म्यांमार दु जे बॉर्डर फेंसिंग का जे सियरटे बे बम ले जे काज चुना इंडियारम कदे को बोदी पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी मणिपुर स्टेट के तबेते से क्यावंगै लुबचांग चुना के अंतातिंग अप्रैल के को वीडियो जो से शेयर के दुसे मणिपुर स्टेट के से वोट का हगाबलम के वोट चोरी तेबलम के से नरेंद्र मोदी को अगेंस्ट के प्रोटेस्ट तेबले जे सोशल मीडिया के चुना के वायरल ते गई जे बम से आइजे फेक वीडियो ले का चबे अनु हाई मना चिरा दले वीडियो दाने का संग को ले जे का दले जे आइजे वफे संशोधन बिल को चुना के कोलकाता को ले जे नाइ कुमति कुम चना जन काइ जमिंग अप्रैल के गुले हिजे सारे काने लिस्ट चुना के चिबे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी मणिपुर स्टेट के तबेते वंगा लुचांगे मणिपुर के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तु को अगेंस्ट के जे आइबे वीडियो जे शेयर ते गय जे बम से फेक वीडियो ले का चिबे अनोय हाइम ना चिरा तले जे आइबलम के पीटीआई मेना पुनैना के मेदवांग आइबलो के आइजा कोलकाता को वीडियो ला लेते ले जे सारे बिहार स्टेट के असेंबली इलेक्शन सुगे इलेक्शन कमीशन में गाइडलाइंस के का हची बजे तलेउ गाइडले इजे जे चिबे गाइडलाइंस के चुना ने ईवीएम मशीन ताइगे जे पगु कैंडिडेट बनाया पगु फोटो जे कलर में न तलेउ लुपे फोटो जे kai kam gule जे काज तले जे आइबलम के इलेक्शन कमीशन में साज आइबे बिहार स्टेट के tiu चुके राइ डिजाइन इंडिया रम कदे लुइ के इलेक्शन बम का बिस्वगे कैंडिडेट में गु पुनइ गु कलर न फोटो ते लुपरम जे kai kam gule जे आइ जे इंडिया रम कदे लुइ के हिंदी से tiu जे तै गुले जे साले जे चिरमक जे इलेक्शन कमीशन में साज इंडिया रम कदे लुइ के जे स्टेट लाइन के एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन जाने tiu kam gule जे साले इंडिया रम कदे गे तुरम की दिलांग बे सुप्रीम कोर्ट में हलु तातेम रम में गो रू जे में गो kan sabalam ke saze ngau ta te bina punoi tu ze nimbanglo ze state government me ram tu se supreme court ne kan ne dele ze ka chu dele ze chironok je supreme court me na saze nzo sang nzo ra hange kai gai bana do manglai ze ka chu dele tuna ge lu ta te ram ze india ram ke de run mak je ke de re ge food giving hatta yu sa punoi ne ke be pe le kan le stu ai gom be hing de pe mak je ze me go ze pollution je te yum ke rang ge ai ze pato mak de ze anui dai ke ka ze punoi ne anui tu ze hatta yu sa ke ze anui hangge punoi ne hate usakte pet kai je bamlis tu krai bloge pollution tu janui control te rai hangge nangule je turam be kitilang pe supreme court mena state government me ram tu je halu ta tem ram ne mego kan sa lam ge je mego ru balam ge punoi tu je nim ra hangge order je pe gai ka kadai lei je sale karnataka ka che bam ge sbi ko branch ke 21 crore sone du kmp ka chak che ga ta ti dele je ka chu dele je chi be pe je krai bloge se pai me po khai lu se benge gulu se bengo staff mele ne tu je gudong zai ke hege du pchangge chibe 21 crore sone du ke mi ka chak che telu je pakti tele je sale chair appointment lam ge student me mina hang rek squeeze sone du ke mane punoi pine kilometer rek srok chaminge sone du ke je tamui tating ba je district headquarter ke changai bloge district headquarter ge officer me ramne foreign je pe gai tele je sale za ai je student me ramne punoi pine kilometer rek srok che minge sone du ke je ai je tat kai je arunachal pradesh ke le je sale पंजाब नया हिमाचल प्रदेश स्टेट के नाइकुम तिंकुम कुम चना जें काय जमिंगे कुमगे
tingsia zai tingrin chi gai begene mamaro ke be tingsia to kam ti dele me me begene garim pu ki me kan sia be hadui lo begene lo kan sia be hadui nai begene ki be tingsia to kam ning zai chi ge punoi gu property do satati za government me go properties do miswanga za tingsia to ndi besegene center government me Punjab state mahange 240 crore za alia me Himachal Pradesh mahange 198 crore punoina fund za pegai ka kadai dali za sali za aize center government me RBI me du za aibe fund za release te rang za transfer te rangai bipitsange RBI me tu aibe Punjab state panaya Himachal Pradesh state hange fund za punoina transfer te kain dali za sali chuna Russia kadai manaya Ukraine kadai me ka ke reite ze kale ze ka bok chaba me ka ke Russia kadai me Ukraine ge drone high cat sona du ki ze attack te gyud ze churmak ze high cat ring e sona du ki ze bomb ze kap gyud ka kadai dali ze ka chu dali ze chige chuna ge Russia kadai me Ukraine kadai me perega America kadai me ku reite be maro ram ze du te ta te dali ze sali Prime Minister Sri Narendra Modi banaya fuigu AI ne telelu be video chuna ke social media ke Congress party me share te gai bedu je Patna High Court me Congress party me jibe Prime Minister Sri Narendra Modi banaya fuigu AI ne katele be artificial intelligence ne katele be video tu je dilete rahange odar pe gai kakadai delei je kaji delei je churmak election commission me du ai balam ke je X Twitter du je du pureina notice du langai delei je sale chuna India ram ke dei manaya America ke dei malam ge tariff lam Kalebi ze kabok chaba me kakze India ram kede manaya America kede me chuna ge tariff lam ge ngom pote chaba me zegane ze churmak che keu na lungki ge America kede me plan 50% tariff khai gai bidu ze teun chamlu se 10% ma ka 12% India ram kede me perege tariff che kai do le ze ka ti le ze mena ke ki me tariff rim ba ze chima pe zegane haim na zen dulya ge ra le tariff che country ke kne country ke me mamro pe ze ka chambara me lang tat pe ki ze tax che kai be ko le ze chibe tax che kai gai da de ke mali ze khung bi di le plam za ne samrim ba ga ne ai ga ne hai kat mi mro lang tat ke lo ge to bam changai da de ke tax kai gai bi se ge ne chi ze hai ke chang kai re go me please hang di de le chingom me ju ze tax ze ai ze tariff ze tax ko le country cat ke ne mamro pe ze ka cham me patai ge ne kat le ber me ze hala country me export te gai bi lo ge ze hala country me lang tat gai bi lo ge chibe hala country me ne chi pnui gu ka dei lung ki ge te wang ga rang ge chibe ke tax lo be tu ze tariff ko ko le zai chibe ze ge ne chuna ge India ram ke dei me pere ge America ke dei me ne plan 50% tariff kai gai be parim ba ze India ram ke dei ge ne mamro pe ze ka cham chuna iPhone so ma zai churmak che pe ze ka cham ram me India ram ke dei ge ne America ke dei me lang tat pe ge ze chibe mro ra lang tat le ne ge ze 50% tariff kai gai le chibe ze ge ne India ram ke dei me mamro lang ta rang du lang hung bi di zai lang hung bi di gai da de ge India ram ke dei ge ze pu gu stock che ke bi di gai da de ge maldi ram ze misonga ze pe ze ka cham be chui ge ke le ra hang ge chang di le country cat ke ne country cat me lang tat pe ge tax kai be tu ze tariff ku be ko le ka chibe hai na ze chi to ge le namai hegi go marasam news kana aigena loiga ratale ningnoi hai manane nine sang ne pigai singkinga bam de segena ton di tre hai na ze kulum de